Analiza ubija ljubav, zato je nauka tako hladna. I zato se i ne govori o lepoti znanja, no samo o korisnosti znanja. Zaljubljen čovjek ne pita ni za rod, ni za godine, ni za bogatstvo svoje ljubljene. I oduhovljena duša, to jest duša u ljubavnom plamenu prema Bogu, vrlo se nerado upušta u analizu Boga. Ljubav otpušta intelekt kao nepotrebnog špijuna, ali zato sjedinjuje 3 luča u jedno, srce i dušu, i pali ih u jedan plamen. Udaljenost neprijatelja od neprijatelja povećava mržnju među neprijateljima. Udaljenost prijatelja od prijatelja povećava simpatiju među prijateljima. Udaljenost majke od deteta povećava ljubav i majke i deteta. Naša udaljenost od Boga povećava ljubav Božju prema nama. Kad ovo osjetimo, tada nas peče stid kao vrelo gvožđe, pa se vraćamo Bogu bržim koracima nego što smo pobegli od njega. Istorija duše kod većine ljudi nije stalno blizina Bogu, niti stalna udaljenost od Boga, nego naizmenično udaljenje od Boga i vraćanje ka Bogu. Oda bi bar posljednji dani naši na zemlji bili ne u udaljenosti od Boga, nego u Božjoj neposrednoj blizini. Makoliko izgledalo čudno, ipak je istina da mi dolazimo u ovaj svet ne da u njemu živimo, nego da se od njega spasemo. Kao što ljudi ne idu u rat da se naslađuju ratom, nego da se spasu od rata. Radi većeg blaga od rata ljudi idu u rat. Radi većeg blaga od ovog života mi dolazimo u ovaj život. Radi trajnijeg i boljeg života mi dolazimo u ovaj život. Pravi hrišćani nikada nisu smatrali ovaj život drugčije nego kao vojničku službu. Svaki vojnik ima da odsluži svoj rok i da ide kući. I kao što vojnici broje dane svoje službe i s radošću misle na povratak domu, tako i hrišćani neprestano misle o kraju ovoga života i o povratku domu svom. Kada život čoveka nije ispunjen Bogom, nije ispunjen ni bićem i liči na jednu očajnu prazninu. Tuži su časovi ispunjeni Bogom nego vekovi bez Boga. Sve su stvari praznina, vakum, ako nisu ispunjene Bogom. Sve su duše praznina, ako nisu ispunjene Bogom. Ljudi su u onoliko bitni ukoliko su ispunjeni Bogom, jer je samo Bog biće. Zato je iluzija misliti da su svi ljudi podjednako bitni. Ima ljudi bitnijih i nebitnijih. To zavisi od mere Boga, od mere bića koju oni nose u sebi. Sa strahom ti kažem, ima i nebitnih ljudi. Oni su kao i da nisu. I razlikuju se oni od ljudi sa mnogo bitnosti, kao što se razlikuju predmeti u snu od predmeta na javi. No oni ipak još postoje, oni nebitni ljudi. Da, jer i kad se sasvim ugasi oganj, posljednji dim se vije nad vatrištem. Svaka tekovina, bilo u znanju ili u imanju, stečena trčanjem i trudom mimo Boga, povećava želj za tekovinom. Ma i trudom stečena, no mimo Boga, takva je tekovina greh. A svaki greh pojačava želju za novim grehom. Ono što se stiče kroz Boga, ono čini čoveka zadovoljnim. Ono gasi žeđ. Nisu pametni ljudi svojom pameću otkrili mnoge tajne, nego samo svojom željom i trudom su kucali na vrata tajni i Bog im je otvorio. Ljudi su želeli poznanje stvari i zakona i Bog im je otkrio to. Prema njihovoj želji i njihovom trudu.
Da su pametni ljudi sa istom takvom željom i trudom tražili poznanje Boga, Bog bi im otkrio sebe onako kao što im je otkrio radijum i gravitaciju. Veliki otkrivači tajni stvorene prirode snebivali su se pred pohvalama ljudskim, jer su osjećali da je sva njihova zasluga sastojala se u kucanju na vrata tajni, a da je vrata otključao onaj koji drži ključeve svih tajni neba i zemlje. Zato, kad si uspešan, reci: Gospode, meni pripada samo trud, a tebi uspeh. Postupiš li inače zanesen pohvalom, znaj da će nebo postupiti sa tobom isto kao što i zemlja postupa s lopovom. Kod nas na Balkanu još se nalazi po planinskim selima prostih duša s tolikim bogatstvom dobrote i čednosti, da kada bi ih bacili u glavnu ulicu, ma koju od 5 i 5 prestonica, vi bi se nehotično sjetili priče o blagu zarivenom pod zemlju. Šta bi tek bilo od ovih prostih duša ispunjenih dobrotom i čednošću da su prostudirali 77 varoških filozofija i teologija? Bilo bi nesumnjivo ono što i sa zdravim čovekom, koji bi progutao 77 pilula određenih za bolesna čoveka. Ubolestio bi se. Filozofije i teologije množe se tamo gde se množi duhovna zatupelost. Tamo gde je bolest, tamo je i medicina. Odnos vere prema sistemima filozofije i teologije sličan je odnosu higijene prema medicini. Koje su dve zle stvari o kojima ljudi najradije razgovaraju? Tuđi greh i svoja pobjeda. Sve što se izgubi radi Boga, sačuvao si. Sve što si sačuvao radi sebe, izgubio si. Sve što si dao u ime Božje, dao si pod interes. Sve što si dao u ime svoje slave i sujete, bacio si u vodu. Sve što si primio od ljudi kao od Boga, donelo ti je radost. Sve što si primio od ljudi kao od ljudi, donelo ti je brigu. U jednom vremenu, kada se ljudi stave u lažan odnos prema Bogu, kao jedinoj stvarnosti i vrednosti, svi njihovi odnosi automatski postaju lažni. Stvarnost i vrednost prenose se tada sa Boga na san i sanjače i život postaje kao bitka senki kada se sunce sakrije za oblak. Lažne teorije o Bogu povlače sa sobom neminovno lažne teorije naučne, političke, društvene i bračne i porodične. Jedna laž rađa se iz druge, jedna se poziva na drugu, jedna drugu viče u pomoć. Veština se tada ceni iznad karaktera i množina iznad kvaliteta. I svi se ljudi tada osjećaju da se guše u laži i svi viču sve je laž, no niko se ne vraća istini. Kao kada se plivači udalje od obale pa se počnu daviti i hvatati jedan drugog. Svi oni vide da su u istoj opasnosti, ali ipak viču jedan drugog u pomoć. Bitnost i vrednost je jedno isto. Samo ono što je bitno ima vrednost. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No bitnošću se ne može nazvati ono što čas jeste, čas nije, no samo ono što stalno jeste. U riznici ovoga sveta nema ničeg što stalno jeste, no ova riznica papirnog novca ukazuje na neku bogatu riznicu pravih i trajnih vrednosti. Bog je ta bogata riznica. On je sva bitnost i sva vrednost u isto vrijeme. Ali i mnogi duhovi i duše u nekoliko svetova imaju od Boga pozajmljenu stvarnost i pozajmljenu vrednost. Bog je pozajmio čoveku od svoje bitnosti i vrednosti, a čovek je pozajmio prirodi od svoje pozajmljene bitnosti i vrednosti. A ovaj čoveku koji svu svoju bitnost i vrednost prepiše na prirodu i preda prirodi. Jer prirodu time neće obogatiti, a sebe će upropastiti.
i bit će ničiji san iz koga nema ko da se probudi i koga nema ko da ispriča. O kada bi mogao vidjeti unutrašnju krasotu stvari, o kada bi mogao vidjeti unutrašnju svetlost stvari, okean svetlosti u kome su postavljene stvari. Mrtvi i živi podjednako se kupaju u tom okeanu i razlike među njima nema. Trava što danas cveta, kao i ona što je juče uvela, podjednako su lepe i mirisne u toj svetlosti. O kada bi samo mogao vidjeti to, zaista, suze bi ti zamenile sve reči i ljubav božanska sve ostalo.